bashanga bamwe babashabire. Ebyo nabigambire umushomo gwetabirwa mwabebembezi ba district ya Bushenyi, abanyamakuru, abebyo kwerinda, abantu baburijo hamwe n'abanyadini gubire gutebekanisibwe kitongore kitari cya government, ekirukurwanirira obugabe bw'abantu cya Western Ankole Civil Society Forum Workshop, echa National NGO Forum, hamwe n'echa Forum for Women in Democracy ningashi Forward, bari kuganira nko kubasa kuhindura imbiragiro byo kuteza karuru, okubako obusinge hamwe no kuronda abebembezi barungi. Waza kureba abo kwezimbo mu LC5 jafaru bitakutungo ukadebe kuba kumsharu ndabusigaza kakadekamo biwale nabo abo kutegeze ndetere baro uka koyire hali ya bibazo pale uka twakubetira afa miliyoni royale tukabe tutunga abantu abashikire abantu kwebetera babega cyangwa kugira ngo ubundi babonetse bagara cyabazire bata abantu basinge vanja abantu baguze byabo abarukwa bakwa ushango bushaya eta Mungu hakuba natine cyazirata icyasigize aba bagizirengwe nguze ryo mu karuru tere kwikiriza moro kwesimba kandi ngo mbintu nkebyo ihangare ferirwa bebembezi barungi abakubire no barutwara umisho ndiyo musanya cyane cyakane mu government konka tuteganisibwe esende kandi na munonga abo twebembera ka members ba parliament abo abo yesete zabo nyingi n'amazita basiteko mu bantu deni wanoza kubakurata kuzakuterwa karuru ugire kisuru aba bagarukire bashaba mukuru w'ihanga ngo kucendeza hanshohoza emishaara hashemerire kugira abantu abuyihayo mu ihanga nkaba RDC diso piso rera kacendeza na ba minister kunka RDC wa Bushenyi agizirengwe cyo nikikafuye Obanzwe wasayiti yashiki tujeke aro mukutanga tireho kawo tire RDC tire cyangwa C5 tire DPC amora tire diso amora bakorachi abachita kuterejea muri C5 arozo baba tukajya kawo umusheshe wa government tukajya DPC wasitu tukanaga diso tukanaga DC. We are the chief monitors of government programs. We had security. This country, we are moving forward. You are doing what you are doing because we have stable security in our country. So that office is really very important. Ababire batebekanisa umushomo gw'aba workshop bagizirengwa habyaro nshanju na mukage batayayire bakakora inciko n'abatura bari kugamba habyo burure nshonga yenguzi ekisimbire musheke mu karuru ebitekateko by'abantu byone bigambirwa izoba ryanyimwe abazyo nebiza kwanjura rwishengero ry'ihanga akakiko kebyo burure hamwe n'akakiko akarukurwanirira obugabe bw'abantu mu ihanga ryona okongera kubiganiraho gasha kwa mayiko atwakire.